Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobar vam dan i lijepan pozdrav iz Pule sa stadiona Audrozina pred početak prve utakmice 20. kola Supersport HNL-a između domaće Istre 1961 i gostiju iz Varaždina. Do prije godinu dana pričali bi o ovom dvoboju i vjerojatno bi narativ bio borba za ostanak, no ove sezone situacija nešto drugačija, pa se Istra i Varaždin danas bore za četvrtu poziciju, onu koja vodi u Europu. Majkić na vratima, u posljednjoj liniji Kadušić, Perković, Galilea i Hujber, u vezi Petrusenko, Mlinar i Caceres, dok su u vrhu napada Vuk, Erceg i Lisica. Evo nam i glavnog suca današnjeg dvoboja, to je Fran Jović iz Zagreba, pomažu mu Hrvoje Radić i Luka Pušić, četvrti sudac je Mateo Erceg iz Pristega. Zelenika, Kolarić, Jelenić, Pelumbi u rata, u vezi Elezi, Puclin i Pilj, u napadu Teklić, Šego i istureni Fran Brodić. Ubačaj na prvu vratnicu, očistili su to Varaždinci, no samo zakratko i kazani udarac za Istru. Kazani udarac za Istru dosudio je Fran Jović nakon što je Perković završio na travnjaku. Očito je Jorgo Pelumbi skrivio ovaj kazani udarac. Zanimljivo, ovo je prvi kazani udarac za Istru u ovom prvenstvu. 5. minuta dvoboja. Zalet Ercega, Erceg ili Zelenika. Erceg, brani Zelenika! Brani Zelenika, dugo je čekao Ante Erceg kao da je oklijevao gdje će pucati ovu loptu. Na kraju ga je Zelenika pročitao i sačuvao mrežu netaknutom. Malo su se Varaždinci konsolidirali u posljednjih nekoliko minuta. Pa udarac Teklića pokraj gola. 28. minuta. Teklić kroz dvojicu, Teklić još jednom kod lopte, pa odlična lopta u kazani prostor na drugu vratnicu prema Šegi. Šego zadržao kontrolu, Šego pucao preko gola. 33. minuta. Vuk i Kolarić, toga smo se nagledali u prvih 40 minuta. Pa još jednom Vuk. Vuk lijevom nogom pogodio Puclina, udarac Kadušića ravno u Zeleniku. 41. minuta. Mlinar na glavu Kadušića, prvi skok, drugi skok, Galilea gol! Galilea gol, Istra vodi 1:0! Einar Galilea atraktivno nakon udarca iz kuta, drugu utakmicu za redom, njegov drugi pogodak ove sezone. 2 je postigao i prošle sezone, ukupno njegov 5. pogodak u dresu Istre i drugi u samo 6 dana, no kakav volej Einara Galilea. Brodić za Kolarića, Kolarić u karakterističnom prodoru. Pa je Lezi spustio za Brodića, 1:1. 1:1 na Audrozini, strijelac Fran Brodić. Odlična kombinacija Varaždinaca, Teklić spustio za Brodića, a Brodić nije imao milosti prema Lovri Majkiću. Zadovoljan je i trener Varaždina Mario Kovačević. Istra 1, Varaždin 1 od 58. minute. Caceres izdržao nalet Brodića, pa ipak izgubio loptu. Elezi prema Šegi, Šego može pucati, Šego iznad gola. Abdalaj 5. preko glave. Abdalaj završio na travnjaku, nema prekršaja. Poludjeli su sada
domaći igrači navijači, a već je lopta kod Šege. Šego ulazi u kazneni prostor, Šego udarac blokirao Hujber, pa Teklić. Teklić iznad gola. Petrusenko do Majkića, Majkić pogriješio. Majkić na nogu Šege, Šego, Teklić, Teklić udarac, brani Majkić. Istra je prvi pogodak zabila baš nakon udarca iz kuta, 2 minute prije kraja prvog dijela. Sada smo na 2 minute od kraja, odnosno isteka 90. Kod lopte Petrusenko. Petrusenko na drugu vratnicu, to je gol! Vodi Istra 2-1, odlače na zaleđe. Sada su prošle već 2 minute. I to je pogodak Istre! Istra vodi 2-1. Istra može proslaviti ovaj pogodak. Još jednom Istra je ponovno stigla do pogotka nakon udarca iz kuta. Strijelac je Dario Marešić. Evo te situacije još jednom. Ubačaj Petrusenka, Bakrar prenio na drugu vratnicu, onda Marešić zakucao iz blizine za novo vodstvo Istre, za 2-1 na ulasku u sudačku nadoknadu. Aut je za Varaždin, imali vremena za još koji napad gostiju. Nema, kraj utakmice u Puli, Istra je pobjedila Varaždin 2-1 i tako skočila na 4. mjesto prvenstvenog poretka. Nažalost, po nas, evo tako je nogomet, zadnji smo utakmicu mi pobjedili, u zadnjim minutama smo dali gol. Danas mislim da nismo zaslužili poraz, po meni. Početak Istra bolja, stvarno znali smo s puno samopoznanja, ja sam upozoravao dečke da moramo biti čvrsti i bili smo, ne mogu ja reći da Istra je bila bolja to prvo poluvrijeme, ali ipak ovaj drugi dio smo mi počeli kontrolirati, nažalost opet i prvi dio taj pred kraj, ne znam koja 42. 3. minuta smo opet primili prvi taj gol iz prekida. Drugo poluvrijeme vidjeli ste, mislim da smo dobro ušli, izjednačili na vrijeme i nakon toga smo mi željeli pobjedu. Tako da svaka čast mojim igračima, do zadnje minute smo evo do toga prekida, imali smo puno situacija po meni da postignemo pogodak, nažalost nismo i to je tako nogomet, kad ne iskoriste svoje šanse, Istra je opet taj prekid, kažem nas su nažalost u ovom prvenstvu puno bodova koštali ovi prekidi. Okay, that was a very difficult game today, very difficult against, for me, I say in the beginning of the season, they have a fantastic team, fantastic players in all the positions, from the midfield to in front. They are very difficult to handle, the players. And we suffered in the second half for a long time. But we came back. I think we have confidence, we have personality, and today we scored in set piece. That is something we didn't do often, and in the last 2 games we did it. And yeah, second half I think we suffered. I also the short time in between games, the motion from the last game, and we were suffering.